Ki ministry A, enge konkuren ni ko chere ministry B. Bula al bulu kada non capital era kere wilmon era kere ba kimu kenne mapolata weng duju imi chete tona bi tembo mama. Kombeti wajuli di kachoke patembo. Every person should place themselves under the authority of the government. Ngad ma PM kilo lot no PM kingan maru ba. Yo matika luor kono la pologe kono ngongoni no gini moni ti magitium gin marai. Dorin yaktam ki wele mati otkain. Mana ye kachoke madip patembo. Dok time ki tembo keken. Miri wa pepoke ki padano. Mana ye kachoke patembo. Okay, virtual video Acholi not detector na beach radio tembo dwan pidon lebo kama ikemeti na video chama chalo kit anywhere Jolin chotchota yuma dit make choka patembo kiloni ka choka madit patembo video birbot incha bichelo dichu chawa boro machati kom chawa pa domtin watin yenda pungwan meduma powerio mogali bario kipiero dek la video nya Joffrey Santana wera Jolin kama ikemeti yuba madit make choka patembo i radio tembo ben la video kama pokaro nyalo mapol atira donc tel na wele yumna ka choka madit patembo no mi robet ki wele mapol atira kaka ene entopedig mapat pat mi mukanne ya pedong wa bibere kare meno gene studio kan no mi robet ki won ko bi ta make kedgam district local government la dita boy ku staba bol ya entiki dig matak atira tini ma tigi yuma dita meno e kedgam mission me yuma dit kedong no mi robet be ko ko bi ta ma gago district mbe tigi yuma dita atira tin tia bi chel but pebala wele all in all wa bi mapol malupe ki ngomono tipe inin matine yumeka choka madit patembo na wedo tine yumeka choka madit patembo watika na dugu report mapat pat mereki pim kachet ki kwet magament berekatimne i district mayor Acholi wangeni mwagari mukarangech kadber mukana chakachon oberkana no degi mapol berka longe kimpeng berka pimu peng da berka penyu wigeni ene kitika timukane kitika kata maxstone da berka gum twin yo dijma pat pat ento mo kitika pingu lonye matite ngam donc bere duki med lonye matite ngam tiu katama duwa rida menone district mayor Acholi wenko beri tigi lonyo matite ngam mati ye donc tiro binano Germany en makoberi ginoni no magino kwena i district mene kidong Germany en bi konyo wan matera chini ni nyobi benefiting ni ilonye matite ngam en la wele watin watiki la data engineer Olanya Olenge Tonny ma en kumbedi tie kakonyo ke kwar chil matekare machara designated land natural kachel ki land natural resources kachel ki environment merki jo makopar timo kwer matut elokom lonyo maitingom en bikonyo tir matut to la rede tire mo binwa kachel gi meeting of radio benega Kenya lonyo makumbedi no ya Acholi district of Weng tigilay mapat par yela radio koni ni bibunyone kidgum la mo pade agago noya omoro district bor Weng tigilay mapat par ye koni ni bibunya Weng kor kore
Tilwa tika chakone la radio wala gani beringa radio wega look kore kama jem en wenti ye wegda kwan karma la radio mejolo Olanya Olenge Tonny mot inmetika unyo radio tembo idi chengmini matin ya chien nata dektana beach radio tembo yub meka choka madit pa tembo la ditone foi bino mod la radio for le radio for your Santana me luon and kwa Olanya mati ngom Acholi madong pelonyo me ke waje me lonyo mati ngom Acholi kiken makwao lokom lonyo mati Acholi lonyo anyone classifying or luon lonyo ti Acholi ti ngom Acholi but lonyo ti wingom kidong lonyo ti tengom yes okay wafo la radio mena ye kama wabichu yeni matini dongi metika Kenya walegi ni bedi radio ko we ko ni kachano romo ya wanbe no wanya kachirgi ien we ko nen ketma wabi donyo nyobi chako ki lok eni donc til na radio ka cher kan nena wabi chako ki district me ketgum ngebe to ne pikar no karangech e subcounty no ram ene gitere no la mete ngama dita deda mak luni graphite kone wabi winyo graphite berunga ki jemo kan ma pola tira nge ene jomo bere ikarma karange jo bere kan dege mo bere ko wodgi gi moma chala wala ma dita de terre bere ka lange chala mo chero tumra bere ka lange district dichu me ya chule wak dum mi kara ke la dita Tonny o tetwa lanya ma pat makumbedi agno ya chule district mandong bi kwa district wen for le radio ka for radio tembo pi kato tam me nywako lok ma pier tek ma pol down petia lorie man lok ma pier tek piene down tika po gi information po merno gi mon diti merno peti ngi ngoma diti me chikenen jemi tika time kaman pier tek ka wa nywako tamie wanen kit me tier wak ma megwa amero chako ki statement me wachu ni kay neno pol kara ke wajani Acholi yedong chanti matere yelo lubuko kar moja kar ni chana chule mu chan lo wachu ne ni tien chaketien amero wachu ka Acholi ni eoni oberu lokma rojo widano eoni oberu lokma tia nyapo kom dano do oberu lokma ke ber ka tich kere me luanyi di widano mindset wo amero wachu clearly ni Acholi pe luchan kita ka wayi wan luchan kere ni Acholi tiki lonyo dog lonyo ne mo kene ne wa chako lo ye enini un mo kene fura ki ngom bad mo kene ma ki kwanya ki tengom bene lonyo madon so amero chaka ne ki wachi dani chaka tin ket me yangi fonya wa ke primary school ni wan luchan wan pe luchan ket ma ke waje kede amero bele chaka ni for before yo ke kwa Acholi under Ronen David Chana mimi natwero me chako timu kwet makwa lokom lonyo metengom mati Acholi meta on restructuring ni Acholi mero bet kingech information mero bet here because ke better ta jema pol team area ni mano pengeo chima wano chako kwet tie group makelwoni mineral resource think tank bero group matimo kwet nyomio tam makwa lokom ngech ma dano mo gore ndikiti ye chi ma wachako kwet ma megwa wachako kwet mekato ni waket ko districts abor me Acholi ni waniang mineral currents unyolonyo metengom tieri ni ye i districts me abor me Acholi oni kima wachako lokwa wachako wakero ni issue 1 merobet Kitgum district wadugela mo wakero pade wakero gago wakero moro wakero gulu district wakero moro kidong nuena maboro chi ko wachako lokwa bero wachaki Kitgum district Kitgum district ke chere neno mala win radio ben rom chero neno ke gen makloni mineral currents map ti website pa Ministry of Energy and Mineral Development geological Department of Geological Survey and Mines may be neno a live map make clicking nye dio area en tuki nyuti ngo matike nyama kiloni mineral currents map chi for the interest of time we'll be dealing when neno kid may discussing and reporting mawanu tika TGF full kombe beneni chi Kitgum wano no ni lonyo ti Kitgum makiloni graphite but before we'll be lokum graphite umerka wochu lokom lonyo mukena matie because graphite will be discussing into detail yani ena donc chako toro na imwa kamanye mwa manye 2024 chako kwanyo lonyo mekloni graphite ki yo rom sub county Kitgum district so lonyo mukena mati Kitgum manol wak merunge ene lonyo mekloni gold ti Kitgum makena yo mineral currents map gold ti Kitgum gen mukena mati Kitgum ene gen mekloni uranium kay neno in the mineral currents map ki wajini uranium tie i Namkora sub county uranium ti Namkora sub county uranium again market you kere me yupo nuclear warheads nuclear weapons of course strategically chalo Uganda kemer teach kere me yupo me buko match me yupo electricity me ket mo me tikere ni
so mon lony madit ma tina mukora kany ma ng'eyo ni olo dong government declare ni tie but kare ma kibichako kwanye ne new company mo bichako tije food property lony ma wakere ye focus o matek to twal chalo Kitgum district ene ye lony ma gloni graphite now graphite obero kile ba chuli waran wachni maka bero chalo maka bero wachi chel ki maka in the scientific world it is part of carbon you learning gloni carbon kada ngwa nene kin ganga ye maka eto makali enini kitiyu kere me yupo batteries me mutaka batteries me chin me ma utiyu kere ni chin me battery ne kere yupo ne ki gen ma kanye ki yorom battery me laptop ma utiyu kere ni ke bero kwanye jeme ne ki yorom ma ki chwalo on the world market chi currently company ma ucharo team exploration no ke logi ni African Consolidated Resources ma gen go charo concession gi onyo ki wilo company ma megio jumo wilo company ki logi ni Blancowe Resources Blancowe ti company ma aki UK you know, United Kingdom and gen ye chawa ni don gitika intensifying me timo ni gicha atoto lonya matite ngom kunu gen website maegen wajini project me rom tie $482 million $482 million manyorni it's about 2 trillion Uganda shillings mono kake kwanya funno tot makitoro percent chel memo me graphite chike neno mabe project me graphite in matite mi yoromi wana beru ke concerns ar chel ria de ma na matel wa fo ni olo donc declaring ni graphite yorom and graphite material romi kenen ke kwanyo just from 1% of operation not ye 2.3 billion tons no billionaire ton a debt mono food mono in terms of size mano ke kwanye no percent achel chi graphite eoni kwet mo berkatime yuru ni graphite eoni ke por ke graphite mo kene matiwi lobni na machel graphite ene don graphite ma dit loyo and graphite ene pora vura around gorom kenyo ti gorom kenyo to be specific graphite ene ko wajini ene don ti graphite ma dit loyo wi lobo because the biggest producer of graphite chawa ni China and graphite me romi ko wajini ene don graphite me China ni ene ti gorom kenyo mena mario test marketing mo ki China test marketing mo ki Canada test marketing mo ki Australia nyuru ni graphite me romi it is the purest graphite no graphite madong chill loyo ma demand ma tek loyo i world market now wana beru depend ka dong graphite no beru ki jambe ki kaman demand me graphite beti ma tek pene ni chawa ni dong lokti ma tek kere nen way cop 28 nyo wor ma dit me lokum environment no ka beru murum wa mati Dubai ko beti ni kite lokom okay do mutaka ma tiuki mo me do mutaka ma tiuki ma ki battery match ma and battery ne akoromi chike neno kid ma industry mi chim tika don kere kino dano wile kere gadgets nyurni demand me lithium ion batteries ma ene yubo ki graphite chila man piene graphite ki tiu kere percent piari we boro me yupo and battery oni the biggest component mo kene ma tieno kere no lithium gi chike neno demand me graphite on the world market tila mala dida eto ke neno ngomo time yorom gime perwat ki ngoma waneno ni miano betie and eoni paira mo blaming ngato moto twal pene ni capacity palotela wa mogono be peramo tineno we kilo mutor ga tora bene no tor ga tora dan ko yo pe ya so eno wa cha ko kwet ana meru we churi lu radio ni kwet ma wa air ni dan ma pole berka cha tijwa but kom betini ya meru we chuni wa company ni ki directors weng pressure chero ma gi ma tek ma cha lo ma tek pressure chero ma gi gitiga ringi giti ya ki London me binu karwate ki be rodi me achuli ki dong rodi mu kene ma en ki areas me rom ma areas it affected bena waji clearly ni kid malo tera me wibie go failing me neno ngom lo ma ti binu enini pire tek ni ki dong fude nyaba no wak mo bunu kita gi neno ke pingi pat miero kid me doro lo en berite ngo teke wak pene ke ye ngo ke ye timo jeme ni wen ke yo mi ngom ni wen pole yam kile neno kita chulo beraka ka ko ke eno ba guru wa kero ni berike tineno we because lo tela ni kila ogingi wa bit so ngama ni ro you tim gi money pene interest money oberwenyo so guru wa me ko edwa ni wen ti kom ke mati ya chul kan chi amel fo e bene ni ruori ba mati ni guye ni ke kongi ki ngech guye ni ki meaning capacity unlike it menen jomo ken ka dipenyo ni mino ko agreement ma signing dan ye ci wano temo niya ko temo ko edwa wano ni
Blanco mago chiaro ka negotiating land surface agreement no mera kom before cha lo kom land surface agreement mera wochuni teka kino lonye mengom ni area mamegi nyoga kari ke waje ni lonye eoni met pagament me wiene padwa so gin matime ena yeka company do o stage me mago tio exploration no nguniang value mengo matite ngom kenyu gin dong gichero gino mienro mining licenses. So kago no mining license before go chako mining gin bino botu before go chako toto mo gibino toto lonyo gibino botu chika go bino botu u negotiating gin makiloni land surface rights agreement agreement eoni ye manu ien chalo red ngom itika miuk twero metich kingom twero metich kingom petwer me chato ngom nyo twer metich kingom matwala no peti chato ngom mi mer chalo wachini upa me kwanya ngom matite ngom so eoni agreement ma unu signing ma mer ke chulu ye now terms of reference of that agreement ma ke signing you rom me po mer tam mabe ina wachel tiene ni ibero wachini ibi chulu dan ngi mo gade ke ma ke signing ke agreement chulu dan ngi mo gade ko ngi mo gade eoni idi chulu dan mo ko chene mo gali mi ario ali mi ade ali mi angwen Chiente eoni perwata ki well value me project eoni project mati over $500 million and it is about to triple because ke neno kirma jeni chauti mo amanyane no project in your teacher dong close to $1 billion kineno we so any project it can do a lot in financing both the budget packet group and budget per central government even chene ne obichako donyo before chene memo market wo ye enini chi gin muti me kunu wano ne right chi wano raising alama we no company ni mo gongu bero lo da kilo ak men yaangi manon wa biro ka negotiating blend kilo no agreement ke signing ki African Consolidated Resources blend ko fro ma lo signing agreement ki African Consolidated Resources berigamente pa honorable Mona Jackson lo niang mo value pa graphite da no kon value ne ke Uganda ba value on the world market ke charo chili adi world market ton of graphite chawan 1 ton that is 1000 kilograms of graphite 1 ton me graphite ke charo $80,000 dollar ali pierre now dollar chel ali ba dek mi abero ka ini nyaaya chete ni no chili adi lo ak chente mo ton a chel ke kan luak pongeo value me graphite na mario maluak chero ka negotiating agreement luak moada kiye go making a very good bargain for themselves then ke an agreement ma luchomulan on association go signing it is not comprehensive paper protecting journey ngir waji ben ma be ni company ni umogo matek mo mi promises ma pol rpgt ke promises ngo itich tinyangwe ai kin kwet mo wati mo no ni company me blanco we ge wali ngi mi tractors ario ni ngi mi ki community me rom areas me lo kuri kuja tinyana we no tractor even one corner on the side okay eto gin ma wanyang eneni ngadma ki mi tractor chie mati community liaison manye Andrew take a tiki tractor ni charo mege okay peti ka mi ne bot community tinyangwe ni community chani community ma le gilo le kuri so ma o kunu are very interested when young le magilo it was my first time when young ngoma time ku chi ani yang mabe ni community e woni be ki marginalizing geno je ma pol pegitika no pegiti an yang ngai kunu na level me kwa na ko adiat bene na amer for Iron Gleason Foundation pero ko school kunu mati ko community eto presence pagamente mati ati kunu pete gamete gwa ko be chako kedo wangi kunu pire ndong lonyo ti ko no ya na we chi amer wa ni manipulation ma ki di kere ki luak me rangi luak me romo ko chingi project eoni over manipulation ma pebe amer wajuni luak me rom amer wachu ni o la tena churi makwiri o kwere kwet uno lok matie an wate lok ki company wade gidiga biru ya churi kan gidiga biru kan ya churi ana lok ki country manager me blanco resources wajo clear ni gen dong ye ni gi be yeru dege ki team ma mega ke UK me bi na lok ke gila wo me bi ka wati kilo tele me ya churi me discussing project me romi because pero matie mineral industry nyo gilok me kwanya lo nyemete ngom lo ka peke ka de ka maleg in won ke tim gang ka nyu ni dang ke goy ko lo ka makiri ke goy ko lo ka gol jone ke kana ke very mung so
it is for the first time ma wana cha lok ni lokom lo ni mete ngom me ya chuli wan po beli ye wai lo ye tinana we chi mo lok man na chen ma kwa lok mo rom wani yang bere ni company wai ni gien gi be me scholarship give me scholarship ki lutian kwan the same men lutian mati within wrong with same material project affected person the same la solution sa ko Andrew jet me that scholarship pa lutian ma mer no gunong ki rom mo me that scholarship be lutian ni karen kidong mo do mana ko mi ki warine mono perwate and then we will be raising board company we teach marketing ne on pebe kidong jemma scholarship ma ki mi ni bere na pen scholarship ya da ken scholarship na adida and kiti bi on schools mo ma tikin nganka ma ka blenko wa da no ki kwiri ku chak mi scholarship ma kwiri polo tiana ma mi chaka temu engineering fields engineering courses field and electric car manufacturing field chale making lithium ion batteries tini yangwe mona ikom training because training er kimini training mano kwa area ma yibi no ye benefit peke chaka mi training kilo tiana mati secondary mano pego ber catching up ke project bere project you know mining license to ma kapio riwe chen ikara no capacity palotiana makuno peti mabeto tu argument and signing karma agreement is signing amende pa that is 20 but even accessing the agreement alone from the district Chitgum district accessing the agreement land surface agreement make signing pegiti ka biro tie kimina ke agreement ba loga chel ma no ene ma wano cha ko pressure mo cha ko TV cha right cho warga board president cha ko pressure kom company ni ani la wo ene ni ma na te du company ni because ana kero my team on the ground kimina ngej weng matie bucha ko chair don both individuals mako ni ani wa lo ngegi yo pressure don right pressure don timate bucha ko chair don both individual don gide chair both land association melo chomoni gide chair both individual bucha chair both school money ni spare school money be ngom gino tie mano graffiti chair ni mergi mi chene ke school oni me don ke extending contract yup contract mabegi timu kama no tineno we so mono yima kwa ko lokom graffiti mati romale wa mo rom ni obet mawangu bet ben ma idwu tuoro wa jëm mo ken ni team ko har ki gel ma do chuwer chunya ma teklo ene company ni all along ni ben ki kara ki a ki kampara ki kara pegi o ko men nyang ko ke me chula e time lo tembo kan ni nyang lo ma kigum lo ma kigum tikere ni ki kan information transparency play company e one pebe ni mi chairway district clearly men nyang dan ma be ni na ki lokka aya go mo ko gudi ko na ke dan mo charity district mabero be kan tinyangwe because office me natural resource bene office mo be ker ko area mo ke ko mo ni dokti ye mo be involving state house and corruption ni ye en lok man tek en lok be donyo en no be kan ba lok man tek man lu tuwa wo mir ne pa wa ye pera motivate ti me kar mo jan no ya chuli lok ko mlonyo karamoja tika no gin magloni kile mono ni mineral resource cast dano tika to conflict ya ber karamoja lokom gold tete meaning ko ke maronga ko ke nga wa LC3 mama me rupa sapland ke ne lokom minerals lokom gold LC3 ni unfortunately beru karo min dan ma dirga meta beru min David Pulko mo beru former spy me eso so ke neno lok me minerals lok matek ke wan mo logoni wa ngene kiti vore ko bat yer tan ngaro mo beru logi ci gilmo wa chao enini amir ni ubed mo wango bed lak me rom aber ka jino twin road justo road me rom kuna wa chini peo ke chingui waraga mo ata ma po niang ma po no dan ma tiki ngej tetwale ma kwa lok ko ngom ata ko betini e mo ne da reuni ria ko no mer ngom ko ni parish to market ko ni ngom ko niang ko ngom memba be nga mer ngom maduong ka mer ni mer pe ngom ngeni Paul Jemo berkatime yorome ana berkatime kwet global biodiversity investigation there is a relationship between dano kile tinyangwe liej mo berka biro yelo dano enini liej rak papa tati kere wa jong mo berka ne ko dano enini papa wenti o jong te inde ne ko jong me mo kan berka ne ko dano grepping wa dano o jong bi biro biro ma bien ken reyon so wober kanana be wachini food investigation teams mo gana research mo gana team query but be wachini preliminary tini kiberka tiki jëm charo jongi jëm charo legini we ko rendi dano furikam chaos bet kaberutie tini yangwe an amer wachini lotua obed mo wango bet lu kwere wa mayang gi ma ngom irwani nen chalo gi mon berka nyuti gi kama mak yengom acholi pe ko berka taka acholi pe ko berka ampala pipelo pete lok money en wa ta lok ne no tikata ko mbidi so come out yeni
do ba wa mayam pa kwero ni gwak mogo no gitia mi lonyo mani yidu chi po chat ngoma ta ko nge ngoma tie ka dong raja dida to be pa because value mi ngom dana pe ngeo ana miro bene mi charo kosho ni lo tela wa ko mi nge kilwa po bet ka loko nan issues issue matie mati clear loko minerals loko mlanyo metengom lo tela peti lorie chi loko graphite na mero waja ni kombedi ni company maklo ni blanco bane guno chente madit $5 million $1 million a big keyboard USA guno keyboard development finance corporation mati directly attached to White House or entity yoni gimi chente ke government pa America government pa America wa president ma America o choe tweet ma kwa kile mono president Biden choe ni China has dominated the raw materials for critical for batteries for long. We are building alliances now across the world with the goal of bringing full battery supply chain in USA, creating a battery belt stretching from Michigan to Africa. Now, statement by President Biden Obino because China gucha alwen gimagloni economic trade war ki America ko yar chato chips gio bo China chips make tu ke smartphones China wa lo pe wa ko yar chato graphite yetu so China deck chato graphite make tu ke make electric cars electric car batteries timater demand ya America so America diga nani opportunity na rom China ni bukero $5 million bene mo amanyen mangir January kan gitia meto chente makar million piario me US dollars so luak make it gumnen loñ matika biur eto ibe neno ni mogono kidgum district pebero negotiate down ninga pa ngel ka kidgum district negotiating a proper corporate social responsibility benefit ngo outside the royalty ma kidgum district be no kwa loñ mati aki romi aya gin mo kene besides land surface agreement ma berga lok pier ma ki signing maraj ma bena wuchi clearly ni we are going to challenge it Kenyan company ni pago ye lokwa wa be challenging we court la berudi ma choli ruoro na de vira chano wajini ka o level madong no ni tek wai choy warga chelo ke ma choli bu choy warga chelo la berudi ma choli the paramount chief both king me England that is the level more better why war okay about government no be Uganda because company ni data ni get about ministry of energy be defending again the same ministry of energy mago messing up kana moja tena we chi neno watieni lo enemy wa nyamu wa lo yati before chero balle so mon lo makwa graphite and mero chuni lo ma dit ma ki ngecha angeni well lim no value net project value my rom graphite be mete of course kam ni no bino ma ngeni go bino ma gani giti le gole go ni wa leggi wa yini gi bino before ma gani tu genti no pressure don community chi kindi manwa wa America ngama che nyingi ni kiloko ichawa ni kiloni rom cross graphite project nyingi ni cross nyingi mono ibir ka naming lo ma ko re yang ma ga ngomwa ki nyingi mono wa yo rom gan chi achuli mo rom no tawo no tene an ko rom cross nyingi cross nyingi mono Red company chairman of Global African Consolidated Resources issue mina madak mo raising strongly with our legal team ka company bill wa yet part of the negotiation American team renegotiation for the contract any luak ma rom pero mi ngom gi bot blenkowe luak ma rom mi ngom gi bot a company makiloni African Consolidated Resources ma ki signing agreement with consent siniangwe now agreement only over much ki manipulating again luak ma rom gen peke ngeo blenkowe luak ma rom ngeo African Consolidated Resources now madam charo wilo time kin company dario mak charo company chel bola waradi joni pego penyo tam palwak ma rom man enung chero bol lawyers gi magloni contract law nyuru ni ka penyo an landlord mamegi che da ken ngado kan yo pangota check dom penye chi amero wacho clearly ni gen mamero luak ma rom nge ene kombeti wano di company ni wabe medic dio gi wang maguye mini wu value me kom lonya mamegu mati kenyini market gum district beno no be palonya ni NK demand ne advocacy ma wante kate kene chi amero fo edida gen mala wurodi me achuru ker komwa me lokom lonya mati tengo me achuru ni because kapeke logo anga mo be logo so Orom sub-county will deliver a greener graphite product than many world producers. Tinianwe. Ma graphite me Oromi did the purest and with the best flake of jumbo. Mon kere kwa ile mon ma kema graphite tikere. Tinianwe. Chi amero wechuro lu ready ni lo nyamati kidgum
mona again mo wate mona makwa en lok me graphite project oni but demand me graphite la mal because kemiro along the world kemiro across the world kemiro meti motij mo me yupo en car batteries ki domber ki tuker me yupo components mo ken me chim concern mo ken mo wano raising en makwa lokum rom cross graphite ene lokum environment lokum ka ber murumu wa kwano environmental impact assessment report per company no need to comprehensive but of course for ngeo ke ngejwati background wadioni orom inu ke ngomati time there's a lot of environmental degradation ma dan mati toyen dan mati wa makati manoti baloping and combine ni ma kibitimo ma graphite mine mati romi ki estimate ni beberu kilometer 100 bit ki pia rio in square meters ma beter pe mo para ngwen of extraction but of course licenses ma kemi yiri kemi licenses mi mo pia rio achel ma ke ngecha ke kwet mo no enani joni berom running mining e woni nyo toto graphite pe mo pia bit man project ni mo pia bit ki wiye tinene we pe ni ginu mana te gorom kunyu burmelen ki graphite li pim tineno ma gin mangeo ma wa raising zero concern ma kwa local environmental concern enani pe company ram wachini out of the 11 nyo 10 parishes matikeni gen nonge kwani parishes abor can tell project affected areas makon ka o local air and sound pollution unyos pollution ma nyo gwenye papeng nyo bale papeng payamo ubuye joma kere joma ti way di town kit gum kan tinena we manyuri ni no the whole of Rome but project affected areas in terms of issues with to do with pollution mano mer ke mini ke benefit mo ye mono ye concern mo be mo kan mo be raising chi kay ne no mabe o Rome kombedini yumer ke baptizing ni graphite city mon city madir mangeni lonyo mati Rome bo be Rome do to a very very large extent ki ngej mameka no tinena we chi there should be keenness ma ngewdi lo tela me kin gang mer ket chunyu right from the sub county right from the LC1 mer ket chunyu men neno ni following u ker miru kom graphite project ni mo wate lo ye matin mateke tinena we so mona ye makwa lo kom graphite project ara miro ni lukin gang ka no ni utiki pera mo go na chim go chim kitimba megwa mati kwet lo kom lo nyamete ngomati Acholi ngeo government ramo mi data mamegi but chala Acholi data wutingo information no mego tiningo ma ramo discussing nyo chair lo ke kingo kigamente tinena we so mona ye lok ma kwa lo kom graphite mati rom ma waberka kwede ne lok mena mario me district na mario ma waberka kwede ne waberka kwede district maglon la mo wa no ni tie gen magloni nickel tie gen magloni zinc tie gen magloni copper and lead ma food package declaring the quantity ma kinyang wanyang ni ti village magloni Olenge village in Pangira parish Lukung sub county ana mer wetuni kaenen pol areas minor conflict ye no kuguti ye kama min rosti ye Lukung ngi ngoberti me kibere ne ko danwa joker wini joni akila mo yene ki South Sudan gibiro ki ne ko danwa chi amer wajin lutera amer ketuni ye amer fo RDC mi mo RDC o cheng Osborne metoto matera deda ka ono dano ben teacher cheng Osborne china Acholi don chino Uganda don RDC mo yele mate yele ki border issue e oni we ku bet safe ki dano wa mati yilukum ki dano wa mati la mo chi lokom project e oni ma wan yang ni company mo be exploration no sipa uber kit gum kan and company oni ngulor food services di kombeti communication mo wachwali go berka exchanging mail get wani ni gichawa ni giti process mi yenyo ngar maramu keto chenda new investor in the project no blenko bene gum nyur mirgi me wilo en gen matingo la mo jani but pala mo ne guri ka teach and I think good you almost for a year now gen matie in the mineral industry any company rama wachini gen food item exploration kono dong gitia kwali kono yemete no tinarwe gitio kinying mo ni we are taking samples samples get blenko guno like why gino license gibot government me kwanyo metero samples over 100 tons of samples now 100 tons it means ni 100 tons get on the market because 1 ton on the market is $80,000 when you get 100 tons times 80,000 ne don lak chane woni no don't go to you but for sipa really more and sample later karmalach and where kamagin beru ka tore minerals ene ngad mo accessing kono pare even when in me wachani blenko ramatingo graphite ki rom worth
$8 million kichero kere chake nini chike wa any food sample keken so gena ba bien wan be penyo ki kwara chuli panis wa penyo gi me la mo ane bel wan yang ni jema polti time kunu ma areas mo kana winyi ki monjo ngi kero gi madan pe oye ki mocho god kunu ki chelo pen kunu chi peo matie ene indo tela wa peti ene jema pol eni no tela wa mero yabwangu pobet ma wangu to don't have short sightedness in leadership yabu wangu jema pol de time lo bokan ma pe ngeo ma de time ye so mero ket wangu ma ber ye awini ni kam awini ni Ministry of Energy uberka ward kitimo exploration mogo ward me cher ka pimo ping kin gang ber go kat tur lutela pe age kampala chi kara straight dongwe kin gang chaka ni ning mono gin ma pe be la mer pe ti man lutela mi district mer po yete ab Germany especially department of natural resources of every district mer go ker wangi matut because gente technical people in the district tini yangwe mabel wa be kar ko eri kom ka wani yang mo kan taking compromise because lonye nini ramo kelo pero dok be ramo kelo don lo be kin gang district mina madek mo ber ka timti ba ye ene pade wano wani tiki limestone wano wani tiki columbite talantite gen magloni coltan kedon wano wani tiki gold and size peke class peke declaring tinena we and me limestone ni kititi mo food intense exploration mo kane be god latanya make yortimini mo gali wario ka para biki batimini mo gali wario ka para bichel mo gali wario ka para bungen be batimini intense exploration ilo kom minerals magloni limestone ne kitiyo kere mereko cementi so kenen company modo ye mi dier mi timone ada ipade kenyo chilo pade no lonyo mabebe tinyan we eno ba dia wachini peo chat ngom lo wil ngom moni tie gen gi no information ki Kampala ki ring gi wil ngom gi bod mo won poni ay we ma dira do tu gen ye no bene kid muti me kay oyimani makino mo kuja aya dano ben ngwaj wil ngom lu kin gang petian yang ki wil ngom wen gi bod and suspecting locals so yebo wangu be mo wangu be yebo wangu be lo tera mi pade obed mauria obed maukwiri menena ni ngom peke charata kadong raj mo diede da tume pa mano tiki ker mengo medwa ko tewerne ichi district mina mangwen mo wacha otimo tichie obed disibelu na agago wano ni tiki gold ma stretching ki kar moja agago wano ni tiki miro magloni magnetite ono na gawo tiki miro magloni mika kitiyo kere yo kuje mo component mo me maj maliel agago wano ni tiki columbite talanta in your coltan wanaona agago tiki limestone magitiyu kere me yupo cement agago tiki copper magitiyu kere me yupo wire match enini tinano we aya kay neno ti meno la tel mapeke tika declaring ya agago manu makaro mercury gamenda petika declaring ni mero enti agago but amero wochingo mutime ya agago eni wana biro i mineral wealth conference gulu guwara ma chel mo waluo ni Acholi mineral wealth conference guwara e woni waluo dana weng waluo dana ke Ministry of Defense waluo office of the Prime Minister waluo operation wealth creation waluo Ministry of Energy waluo Petroleum Authority waluo UNOC Uganda National Oil Company waluo Total waluo yeba Blenkowe peko bino Total peko bino but Petroleum Authority obiro Ministry of Energy obiro and other government stakeholders wapenyo Ministry of the commissioner in charge of licensing the Ministry of Energy makloni Vincent Kedi the assistant commissioner for licensing minings wapenyo wa Vincent Kedi wano tika nyangba mo ti lo ni en tin ni da par bichi ni gino mo de temi agago Ministry of Energy teacher agago giti wachini gino minerals agago eto gide waji wa minerals magino gite wa ilu ak dongere yo pegi be aw lu ak be aw ki kenyo chi lu ak mero ngegi na chel ni da par bichi mo wan be bo mane wan penyo gi ni ngoma di time gio chero Vincent Keri wajo on record ni en penyo mai kan mari time agago kon ngato mai kan mati ki entebe Ministry of Energy, Department of Mines and Geology. Caro with authority kibot Vincent Kedi. Eno biyo guru, te wa penye ngomari time ya gago. Chua penye, wa ngomari time. Uchero. Chua mi timeline. Pene niendwa biyo bedwe ma para chel. Jobe Ministry of Energy kuchari ya gago go buru go bere ya gago go pitching campo. Kuyibu meeting mapola dida mukere KLC1 mugo mele yara katoki la pono. Muberi sub county headquarters. Magawa KLC1 zegini gino Olanya mapola mete ngom ya gago. Tini anwe. Eto ko kwero wajo lonye maginoni yo size mela maginoni KLC1 ko ya KLC1 no ngam liya guda ni nda para de miduma para chen National Forest Authority o ya gago buchere ki Maxstone ni agago ila Pono sub county ki ngo go offloading le Maxstone ki la Pono sub county ki lira ka to forest reserve
full level mala why minerals tie ninda par det do tu ni forest reserve lo mele ra ka to mer yepe me a ninda par bi joli just donc lo kwetting do mu cheria gago ila pono kilera ka to ku cham kwanyo samples rock samples soil samples and water samples ana ngeo ka de kwan type samples no kite mero pimo specific areas of minerals and is zeroing when to mostly mercury tini anaway the largest occurrence of mercury in the current world is in Agago, is in Lapono and Lerakato. Take God Lapono, can you come? Mercury. And mercury, pe mineral material, is a strategic mineral. Kaya strategic, logani, kitiu kere, nyo gamete pe declare ata. Nyo gamete tiu kere me guaco logo, tinyangwe. Because kiram teach kere for military purposes, tinyangwe. So mercury, ma joni kuchera kapimneni. Jan gu wor ki moñ ma ta ka chokwe piario wor ma gitiki mu duri komgi moñ ta ge kom dano pe mi to ci kay ne an kit genu bette me kay wen kay yo bogo wora be yaga ko wora be rutie yaga ko no ma wora be yaga ko ni ana be rutie an ko ma minister ko be rutie minister of economic monitoring a LC5 be rutie ke daga nok RDC be rutie kidde de ma kan ma pol Alexander Kidigi ma ka lo ga wa clear wa le rock ma gago bed ma wa ria akwane ki ngo ma wa kwed ma wa unity wa ka minister of energy chair ki kello ke because you know jemma the science pe chair you get a facts one get a facts so we compare and then we can contrast scientifically what pm ye tin yanwe we can prove each other wrong or right ti wa waje ni ka gi pm ki kello ki pin because gitika ye ni gold ti gitika ye limestone ti gitika ye ni mercury tin yanwe the same style be name gamente uti nyo mafias I want pamer wa gamente mafias mo ko gamente uti ki gere tiu ki oa Uganda Wildlife Authority National Forest Authority mema ngom palwa kid mauti me ya pa chani chawani kono game reserve kono zoka forest kono wildlife is a lot of gem pole madam watito ya pa and because of the same issue of minerals maga mende de kata tiye nyo jomu kene pege mer kata tiye ti wan waje ni lok mengej poko ngej makwa lok melonyo mete ngomer kichwalo o bot la cho nyo kidago ma gike ya Acholi the message on mineral wealth mati Acholi must be down to sink and reach the last man and woman standing in Acholi ma message wani wa mete kiloro ye war pop gike ready war mo cherwe kingang ka lok maka ngarumo ken tigi gimo matama ni era lu mutim ma megwa gormo tie niang wa biru ma mi ngej me nono wa yene be yo me okunu ti dana mero ye me diere me konyo lwak amero calling upon other professionals mo ken mati Acholi kan tiena ma mo kwano lo tiena mo kwano chiek tiena mo kwano so many other fields me era mo konyo kilwak tiena mo kwano agriculture o mi konyo mi ngej diere me mi ngej ki lwak mati kingang ni kado ikwano Acholi pero ini kwano tengo pe mi nge Acholi ma odo kengang so moro gimuti me ya gago ma wonti wa kombetini gitika juma jonga keloka ma poye ye minister kori pero wa clear ni kado nilo ngom pa lo akeme agago kitiri ne kamera ma kedek ba lo komino za tiati ye me aba ber minister wa ye me resigning kado nilo kado ber kamera tini anwe that is what we call standing for the people chi aneno ni lutela wa mero ya bwange mero gunne kama goro mawati ye wa yupne wa neno kinme jollo dogloke district mina mabij mo ballo ye any district maklono moro mo wano ni gold tikunu mercury gold me moro ni tv kwad moro gamede dek declare openly ay mercury matieni ti yo dex up county yo moro ni winyu te karma ni cha bi yo man awa ke Kampala ubino wa police berdi ya wa police badaw maklo mo yini ka pa minerals I kenyo so loka eno kawajini information ke kano ngeti ke kano tumani ka kuno ngimere ke timo you know from the center again tebe you Kemo district you know dan ma mi ngitie ka kuno ngiringi district maklo ni Gulu district take uranium and cobalt now uranium and cobalt deposits ti palar sub county mana kwajo kubo ka wale kubo wale kay neno kidma balalo settling kede patalaro tie geber kama minerals ti yeken umwe nini muniri gidi dana ngama watigi tinano because kay neno actually tip patterns are yo pattern me ko kidon pattern mengo balalo
pata ne pata melo kum lo kom su South Sudanese pata ne rom ne ngoba timo jo aya pata me apa ne ngati timo ye pata me palaro tine ngati la pono NFA la pono ne anoni National Forest Authority so teka nen area ze wen beru ki gena ki ko kama ne no jemo mo kitika na kana be mum jomo ne pe mer wa do kati ati ti gel mo teme ya gulu district ene emu ma one ngomati me palaro ki wangu aya mo bele district mina mabero amoro district amoro banone amoro tiki gold amoro tiki cobalt amoro tiki mercury mati yapa amoro tiki uranium mati yapa amoro tiki mo mati yapa en mo me yapa ni magdan deg lok pere magdeg declaring en we odana wa ki nego dire yapa kenen ko jabet mo karo tan CDF Chief of Defense Forces me UPDF uberi yapa General Wilson badi uberi yapa ni dia assessing situation jabera chela nge chwa mero dano to kwa o ki nego dan pingo gamente mero ye ni tamero wo jigi ma chelo timere di gulu mo wan ber ka cha discussion just after a week ni tabera chele nge conference mo ber kiri Ministry of Energy chair pound talk show ni pe dimba en ba mer wo juni Ministry of Energy bu biru kedum kan o ko lu kedum Ministry of Energy bu tuj kan ka cha o gam lockdown pe ne wa kero ge pressure an pa no pe ngonga mer mer ki tim ka gitiga man ci ba waru cha o ka jugi ne Ministry of Energy officials bi no wa chini chawa ni gamete tete mo kwet mate adida ilokomo I area me noya kamoro there are other undisclosed and undeclared oil wells matia moro anaye noya tinianwe me ya mor ni ditete ya pa vura pa vurbi moni pa vurbi miros mabbi so ke neno geological map ma South Sudan tikere South Sudan tie wichere apati lumni nota modon matut nenwe so monti amodon yapa mau tika ti deposit ti dit dong loyo moy ken mafuti Africa tinenwe chi pero me apani is just about mineral conflict mabe telemo me wa clearly telemo matiki na chwe ki madi pere mero ju clearly actually ber ki madi ata kiru ngani madi pe duata actually madi ajumani ki district mo ken madi ti pe giti duata kine ngaro moy ken ki ajumani ni no ina madi mo kine kiru ngani pere nek mati di me yapa ne ba kidi ne ko pole actually ya actually ka ma pol ti ma ti yapa ko ni no ye lutugu ko ni no ye lugbara ko ni no ye yana actually no ye banyarwanda no ye banyankole no ye baganda eto pingo pole beri ko actually si merunge ni actually ye dong nanu ma duong loyo yapa because ngome ni kere wa kinyi wi ni apa tilerwe chi amero wa clearly ni kamente mero ker mirigi me loko da makwa loko je mati yapane because ke neno kirwo kere ke ma president loko kere loko en panyai makwa loko mapane oberga loko ne odiko so an ke ngecha ngeni teka ke cha ye makamento ye dani dong lonya tika man wa ye ro ni wa dan nge bere ti loko mapane tu because ichawa ni joma tika ke lo lwenti ko kenyini joma dan gamente joma tiki kero matenga mate magimiro ngom weka o kar compensation no gitikere inyo vale me compensation mo be yimani just one plot magnon plot kira mo chuli million miario plot mari tirini ka dongi non lonya tede ngomi million miario kenen go ikasese komberini magino iron ore yene kidi juldano 150 million 100 million per plot small plots pieleni iron ore magiti kene me yupo nyonya tete ngom chi luak wa fura noyo obed mawangu bet tigi mo je mane ti ya gene ya mor kenyo mapo yo buchunya mabati timu kwere eni ya tiafsa county ma tiak sugar wakti yene there is a large deposit of cobalt and uranium kenyo tinenwe but there's also a big sugar project mati yenye ya tiak sugar wax kama ko uneo jomela mo ga ngeo kitela ngoma giber ke lok mati tiak sugar wax madane ano tiang ma ke for la mo tiang pekiti charra cha tu kampala mana mergete ya tiak kama ko now project enini government mu chente yedon close to 1 trillion shillings no or 1 trillion chawing supplementary neno honorable noban ma ucherka defending parliament kimi chente ni project no biru because kitiyo ko na matel ki national ID pa mege ma gorti komgi me yo cooperative wetamente ke chente mege mo chogi karwe loy me wetamente ke chente project oni
ma lo ko ndano ke nyuti nyangwe eta beru weji project mu chokare mo ker mo ko nyangar mo pe Uganda kan football neno mani community no launch because of Furtian nene bo soka ker tele ker jigas junya me choka te gene ke le per piano neno project na tiak ki wang mabet beru weji kiti kere me ya ko men ngom men ngom because gin mate pingi volunteer ma lo gin ma kiti for we on pingo kai neno chete magamento kero 1 trillion shillings amer pe no radio awen ma wundo wunyu ni tukare patiak don ti chuk chuk project ndo ri kar ma gadega ngano ma kero ye trillion achel kiwiye don awen ma wunyu ni tukare ma tiak don ke ton na achel mo don gri charna chuk the last time ma tiak okel tukare gi chuk obero magori bagi chukare pakakira kero walo moy magiti SFC ngeo lo moy magwa president ngeo it is a public secret kibodi ngeo. So there is a lot of shrewdness and mafiaism in that Yak Sugar Work project. Peggy local that very well to because uranium cobalt tipping, these are rare metals, rare earth metals. So at Yak Sugar Work needs a forensic audit, a serious forensic audit. Mabel Kaka she will be probably now Yama while you kind German Maraja at Yakin. Pingo car when Manu Chok Tomotian, you win it one. First of all, the compensation. Take it to the rightful people. Lutian Wamagiti Kununi, Magichara Tontiang. They are mistreating them. And then video movement and take call. Mamaka Tontia, Monoki Buruke. See, Lutera Yabuan, Yama Potime at Yakan. Mamerka Yapuan Yaki Lore, Tenanaway. I love my Giki district more Giki more Berka Yapatami before we do open discussion. A Noya district. Now, actually, we don't know where Kiwani Martin. But no, I better take again Magloni Mercury. God Magloni Gorquara. Ma Mercury is one of the purest Kitaki Wajikere. Now, Gorquara, TNA, no, I couldn't. Anyway, and a chow and a catcher Gorquara, Bino, Jumon teacher will momo. Carry away the Ekatel millionaire, Giwilo. So, Chato Momo, Matitime Gorquara and Wani. It is not for fun. You might will compete with lemon. Gineoni, Genomoni, Kenyu, Magivi, Toro, Kimwara, my generation, go with Chamo, no old teacher neoni. So, Pocha no mota, new to desperate new, Umerchu, Lukulan, and Quango. The best thing to do, lease your land, my leasing Kimwara, there I'm going to be too. Mane pa, Manu, Maggie Furi, Magaki no, Gimo, Maggie, Tinaway. Ma, Mog declaring in Wani, Gemma Politime. Jema politime ma chulu wini a moti no en achulu tamni dong mo en robo konyowa me chi ki per mo ber kele wen pa era e chi inyo je moti me karma wo ber ki a ki kam jen pa chulu ma pol ke kwalo kono PRDP fan recovery fund me do saf e scam moti me do saf project mo gulu kenyo do saf 3 ma neno ke project mo loni inspire Africa project ni gitiyo ki billionaire me fonya chuli buru ma chuli buru ma beru en buru kenyini me fonyo buru billionaire ba ne tiyu ke me fonyo wan buru ki me mwe kofi mwe na mwe pe ma ba ni mwe ki me mwe ke ni ke ma ko ki ko me kofi ke umi mon ke ki balanya ke chuli chenda ma ki kero ki chamo cha chuli tamni mo ma no ki discovering no mo no ko nya chuli kongo cha ko man the first company mo timo exploration global heritage anyway, heritage char concession ma megi me money but total. But heritage char oil fields but total will wing tinwaya pebe na bulisa. Tinyangwa. But market char marketing declaration ko ina actually take money 90%. Local char nywana because prime minister no permanent secretary minister of energy by that time no Kloni Kalisa and Aki Bunyoro. Ucharo junga ku jem char mien jem water ta char mien jem water ta. Wapo ni mo me actually kido to 60%. Ingeo gitimu ki media. Gitimu ki por lo ngea. Take away the statement money because the government down that is the official position of the country or the facts. Government the logo ma duwa dida. Tidana we. So kucha koni more than 90% makar ma edit tie loke kidwa to 60%. Kombeti as we speak. Government de wani mo madi ya 20% piaru ya bor kan. Mono document make mi yirwa iboma hotel guru ina para big med ma para chel. Joma Petroleum Authority of Uganda. Chiwa waje okay we wanyang je ma pol pingo wa luongi pini pe wangyo ni mo maditi ya churu wa luongi pe wangyo ni mo maditi wa mini no kongulogi wa mini kong bait changoli wa kong white kong go ba magiti kerini officially chiwa keme ke bima be na kombedi kita lo kerini jumi pao
tika junga pingo ge wa document pingo ge wa document yedwa pingo ge wa chwani mo me 20 pa 8% keken ma cha debate ma tere da ma ke ne no wa mere ni government uye publicly me recognizing ni mo ma diti actually the largest oil percentage actually because in Kenya we have 14 financially viable wells mono dam matur dam me mo matur magen mo diriye mo duye kidong mano kwa ne yor aya ibu isai tia me bunyor giti gerege abichel keken so one tika para ngwen 14 financially viable wells maka kwanyo it can make economic sense to you tinanwe chi ke ne ken magamendo berkater ger oil proceeds ni pe making sense inoni ichawani oyima tiki international airport inoni ichawani oyima tiki refinery inoni ichawani buni sagitiki ngo kina gloni central processing facility maki kilor mo so kay nena facilities are there egni wine ki make donc oil roads madunga de damagri yopo yedini inoni wacholu ken over 35,000 jobs more direct jobs ba kon casual labor kon charla bol kon mago kenga ke mano be minigi kay ka airport botu ti makki kelo airport kelo duwadi da ka refinery te botu ti me refinery kelo duwanda ma nyindi wa chamo be supplying bot dama ti kini duwom so actually has lost 35,000 direct jobs mano merki keri inda economy ma megoni ma wa kere wa pipeline line magi woni me crude oil pipeline the Eco project pipeline it was not technical. The decision moving a pipeline was not technical. It was just basically politics and sabotage. Because distance mano ke kwanya money Kenya mechiaro kere mechiaro tung Kenya. Na machiel money ti crude mape. Mano mer ber kama ki mer ber ka reheating ber ka liar ne kin yo tinyangwa. Direction mag taking chani direction yo mangi. Yo cha yo ima ka bangi tinyangwa. Aya kay du tumbor kan liar ko manyuri transport mo no bolo bero yor bor gamer dagno ber tije bero yor nangario distance enini me akino me cher Kenya no chok tinya we the trans north route no chok kidong kay compare ka ono ber ki yub railway line meter money could me transporting crude it would be cheaper compared to distance mago taking chane kida you reason make me when making sense chi wange ni actually me beki discussion jimu kan mutim maler da chunywa ene madong kite most of these things are working no ki agree ki district local government waya jome you know ki jome total ni omiero nuwa donc you get maglo ni National Agri Processing Institute kini amwe kin ma actually predominantly on the agricultural production ke ket gidong National Agri Processing Institute ma World Bank and the project na Albertine Development Forum bukerno 60 bukerno ni merke mino over $65 million na ki mapping ay madam o ni ki mi chende World Bank bukerni ki mi chende $3.5 million each pero ni project mo kana merke ngo merno ke met mo kana Uganda Petroleum Institute Chigumba mo kana megete UTC Kichwamba Ikawado implementation because engineers go keroni in their BOQ the project would cost about 63 million mayupo and establishing the Noya Agri Processing Institute Jomo eki Ministry of Energy which are go Ministry of Energy Ministry of Education kidong jomo kereke World Bank which are go conniving which are good diverting $3.5 million good diverting which are go kerni kodong ke project me no anio ke kedong chete eoni I project me UTC Tiachwamba I project me Uganda Petroleum Institute Chigumba how that is already sabotage that is already a criminal offense because if beramong diverting funds tinanwe chete ma World Bank or $3.5 million ni kiti ke me developing Agri Processing Institute noya we luak ma chuli be gunong gimo makwa lo komoni man pechente pa Uganda man pechente pa Total man chente pa World Bank ma wabicho wa petition bar World Bank pero no documents are went down wabicho wa petition bar World Bank jomo beriti I project early merke magio they must be held accountable how do you divert $3.5 million and we are just looking on and why no tell wa ngoto no tell wa manwa ke piti lo ye no tell wa chwe piti lo komone so mir watieni down on me chwe mer ko chak ngeo ni mo ti ya chwe mo maditi tibegwa chido kaki ngeo ni mo maditi megwa mir uye ni because now campaign mana machel magitimo chawa ni mo ni ti gena ti Albertine Graben region wa ye oni mo ni ti gena ti bunyoro dan futing nyanganya kere oye maiza oil city
teru mo ma dintin wa ya mo kere futi mera ki declaring mati ya amor ya ba okay wo foi la rode wa wuni mapoti jwal ka kaini matine malupe kilonyi mapatpat mati ilobo achiri ganyo district me achiri wo wuni district aboro dichu giti ko lonyi mapatpat la bolle don ke winyo kit mo bere kade kere nyurni ada tigi mama ramo yelo achiri ka kamati ne ento jemne pete katati ati wero atini watika kwa buji ni wabere mawango tuni lonyi tigi na chel ma okaro yima chel amiti kon ninki bor eni machel anga mapol kare meroti luak were luak gunong magoben mabe pian kene mot wabi chagala bola en mo rame pian ma chel wangeni kidgum peti ni ma we kidgum be la bon la tela wabe de gilu tele offices of duchu ento ngad mo mukati atieti me wani okay won luak mo ram ka chel kidgum disi wati graphite ma gibi chago tijiye dongi ena ye benefit mo bino gibi gamande gimne ni po berkati me la bola ke kar pala dito mona jackson wangeni NBT office ma chal won ko beach ngad mo mukati ki lok ma teti mo kwa ram au berpe wabino ko berwati kar pala dita roy Christopher that's why now no en la dita Christopher roy ball en no tigi luombe mbere tini ka choka madet patembo endo yuboti kwanya en baro tigi gene para ni mo bi mino details pa eni ma gikene obere imuchuni sabkan mafudo bere gidul ma duma ki minister be bere muchuni ka bere nguno jemo kan ma pol da kono food en no food be giti within kidgum food pe gudak ma bere ka kwanya sample mengom ma ene jemi tima polelu tera ko bere kada kada tiati la wero duchan cho bunya ka chelgi metika bunyo ne matini man ko ele ma pat pat makombe di tika kelewa koyo maduong ma chele me gagoni ma chele winde fating moti mene gichero company mo gitwale ka drilling pi so kar mo chele ka drilling pi gurwa pipe I think ni pipe ma bor ma bungane gimaro pipe tika kele pat chi gimi report ni gimati ka regi pipe dong pat potero wang cha chien no dong kenyo da ko kam pa mo ye dana ngwana bit mo ka tika nyar ko la tun chelba ka be nyar gidon ka no be tika la no gi tira mo bino panjo ne eone ti ket gi ba dido tun chel tim pacha tun chel mino tim gi yo ene go be gwe na madi go be mor go la di we nia dorin yaktam ki wele mati otkai mana yika choke madip patembo dok timeki tembo kiken radio wek dong wa du got in dan chim ka kan cho ba win ki bore la kontan apo wa fo la dit odong deze apo de kan a chele ko chara yo ni to ma me ko twon go ko ki ki lu me na chala dit ma yang do ko ro ya wa chan ai me yo ma no ti ka te me lo ya chele cái này mà bắt đầu còn làm phải chơi nó đi tôi bây giờ mình nhận bỏ kiếm vào cái nào bắt đầu tôi chơi lần mà biết mà là chuyện của mình là chuyện gì lần mà chỉ vì mồm cái này mà chỉ cái mồm về gì do đi cha này đồng cái vào lần mà cái mồm một em kia chiều lần mà cái đồng cái này đồng cái này cảm thấy này đồng cái mốc đi chơi Acholi yo wang wa gumarani acholi ke gitin me kala jento te acholi lo ya da pa acholi dong lo ke ene lo maliet ma petere acholi ya be ka ma ne da ban kun di ku wa tin ka ma lo ka ma pe ko ka ma ti me ki ti ma po ma me ki tin e dio awaga
che io ma dio per Acholi Mariana le go gimma churi mi ranan ko to churi mo kan Maria me ne me ni gengria ti no je ba peo il vero pio mo ya ko pari model design and ma pe conto mo ge le mi ti ka ti ke ni le na ni ka pa pa churi anda le go ti Acholi ni ve ni la ni tika kenyo wa mo ti ke ti le go ti Acholi ni Acholi je wang wa ya Kalau kalau kamu kalau cuma kamu tunjuk curi lain, mana luar mesti macam kalau curi. Yang orang orang tahu cuma doa, masa waktu luar mau, yang kan orang tahu ber, doa kamu curi curi mana. Jangan dengan tiada curi, kalau yang mana kuan ber tiada curi kuan. Kalau yang mana yang boleh tiada curi, curi mana orang tahu ber, mana orang boleh tiada curi ber. Yang mesti mesti ni, aku mana yang curi lah, aku loy dong tok show mereka, aku orang boleh dia Duang Joseph before me this why me don't young now la pensione pio lutela gobe galingo way chawane ngat mo lo kom lonyo mati tengom pere gitim gini ngi chula kere mo mir gi peye meno ko la pen mo bi ngakone hello tembo wa foyo Bene. ngani No, so problem. wa foyo mo stikwe Okay, chalo. okay Yeah. Achuri tumero waro. May tenta karbi. Achuri tumero ngi tikara madit na nang kilo. Yan midner ba mi ngi tawi ni lo kolo jama keno kenyu. Ram dit da kilo. Achuri do mer kong ya chat buake. Yang nak na betul mana? Ikaran gibitor giniu yor bene. Mana wa curi pe wangi ketika tu mana? Gibidana wang ikaran dia mana biar pelatihan ani. Ni cara kata mangwa ketimba. No gini dongpe. Tiang lo kena nak ketimu no. Tijoko. Ti kere kong dong mesin mama itu dia kekuatan dan itu ti kere tu dokter American ganti kena madut anak kan orang orang cia giloro ti kena kajomo kanan bagi kena kajomo kanan tum ganti ti kena gini pelana bilu hukum tidur kerja dong merah so pera ni actually gu buat ningkar bamen gi mo dia man gi termasuk ke ye ku ya gilo matek ni ka no la is okay take di care tum finish okay before la difference okay okay la wori ke no ci po gi lok ma pol kare lu tere wallo ci de nen kama mir gi ti ye piene po le lok mi la ka chok gi la ka ke lu ma gi la lang hello tempo farma halo wafoyo tu ya atoka apo wafoyo la dira toka ala ko ni lo ka je ni to ni tu ko ko ma ko ya tu la jam ay ya ko ma ni la ka dero ana ko lo mala tu ka ra ini kita kalau dia nak punya, karena kita ni, jadi kita ini tahu kita ini. Jadi kalau dia nak punya, ini tu mana? Tidak ini kan mana itu ini. Sedang ni cakap dah malu pun mana ni buat cakap ni. Kan mana orang dah pun ni macam ni macam mona ni uga ka dong bere kono bere kono ori ki ko betini futie itu le sala ni engenye mona engenye ayo yo wiri ko bendo okay apa ni kan ko boro ko da ko ta ni ki ko ni dara ni kan yo itu tan ko ko kan ka da dikya kamo itu kan ni ko kita la men ko ni ko kamar ni
mom and in mom and lap. And could be no one thing down the Kurban in the repair. Target the thing look at the thing. I never feel like I see the record. Jangan kita dah kita lokal mom. Yang itu mau you begitu pun ni kita harus berjalan tani. Ini kita lebih ini lagi lagi dia. Ini kita lebih lagi. Ada panggil kita sini mau. Bang itu lagi. Kalau ni no. Kalau ni ber, mana nak dia di murah tu kita kita. Lagi tak terjangkau. Okay, wafu macam tu kan? Anak tu itu pun bukan mereka. Okay. Apa bini kurang? Ayo. Wafu la dera tu kan? Bi tu ni aku pergi. Ya, pembala radio cimu kena furi wabi gamo kibori kakang wala ma pol tu na ruin ma lupa kilo ma pat ma kombeti. Hello, tempo fama. Yes, Foyo. Man Robert away. Robert ya, wudu for Robert. You're better for your studio. Tiene a better follow la forma de la Yantana, I'm the experience logo. I'm a logo. You know, shout to me logo. Come at you, don't take a chair here. The Mara, a bitel, a nim, and your pa, nim no caracolica. The tell of a chair, a choro de Acholi kubetia nyemokarane, acholi tika kelo balalo, neke miaro jana kwa, acholi tika gene, mudiro, tika influencing gen, ninyo mukahama pekarage, karano, miri tika mama pat. Kidong, anyama ketika anyara kacholi meka, yo kawan pera mokeja, acholi kibiang luwe logo mena ima acholi para mokong dong, nyoto gimo kikil kigamenta bere, ameta dere gule, ni acholi dong gukejo. Nama dek ni wape kilotela ya chole wili kuma bit mene ano yan gitine giti kinyingi eto operation weng tinne from Kampala kene okit maru yogu ukaro kere yini nyo the history manyote the big fish money ma Kampala the directive weng ahake kono arway makano kwista papege duan the same apply kene about former chairman LC5 John Ladit Omona Jackson. Yeah, when the same apa igden when hari Kampala tinne tete no ekana ila mo when dar pegenge ni this money magit when directive I from Kampala then again get chok kila dirlo and get it yo mada and these are people mada nyingiru kiar ka geko don pegene no dire get it dano tin and luti ano yugo yura ka luti ano yo pege paro luti ano mo kenti farena Uganda. Mano Robert kia wait la video. Abigamo abi mere dana rio kiken. Chua duwa nano lok mukan na ma food no dong. Tiene ma chelu. Winye kid mano mirbet kere. Kache dong lonyo. Udong na area ma megu. La bole kumene watika na roma tigbi chake marmanyan. Winye mirbet nini. Gipoko lonyo nini. Hello Radio Tembo. Santana fue yo makin yeba. Wafoi mego. Amego Sara. Wafoi mego Sara. Arangini direction mamiru wa nene wana chuli no kon don no matira time Mutile matina ipo dinyo ento kon kadar dinyo no matira time Ibina pa ibit bandalu ibina leki na ura niye chelo aki kwele dok bikero kwele dok chelo kwele Ani cham de kachel ke dan ya tabo ini lokete da ke an ke tu garata ni budi lokol ilogo ini ni chugire an kenya mar damo ento actually no wan dirian ma ni atije den na tutia de larwa ya wo de no konya la telmo ni konya pekan jam ai na ni an ke ka jamo ta mu kan de go ko ne we kan go ko ne ento jo manno de wasin na ga de bi de na lar pie chen ke ken actually what the tini wa beru ke ni
to manu ke gnir laru oni den ka water den no be desperately ki giri no mabu ko wa pere lo ni mati te ngam ke cha pi mane chon den ni chon berika mo be ni berike giri te lo ni mati te ngam oni akoni no se an ni ku yan to ya ni ya ko ni be tan ku ko ni akoni te merwa kun gina na wa ku gina te te ngam enta na ko na mi wa ye te document chu ko chu ko la te na ma ko ni ki ko la physically ko ni ki la ke no la chu be chu ko ni wa document ni ki ye ma te ya jin no na dan wa mi no ni la bi no ana po ma te wa fo na tual mego sara baleno ki palaber ka we pu wila lain chimane dong do hello tembo hello wa fo ya yes man ni ko answer o pa ki la gura fo pa yes tantana ki radio te ka transfer ta boro men wa mati radio le jalo par me fine le cha ko kwete je ma mo gamenta ye me Olanya lenge Tonny yes yen ka no ade de ni gamenta ti par pida ono gamenta ni ka te chen ka wa ni ba wun wa me rom to ki ka be no district makiman wa no jin makiman e are donc ka dire na jin makiman de no benefit na wo bi no na chala sub county percentage with teacher won village teacher teacher now gamenta ni no wen man don kala bo ka e mo wang de wo ya ni ono da no bi bir ke ni ti ni yan man do ya da ni o cha ko tu na tek ta jo ni ma jo ko ni ka ke kwa na amen ke mo ka na ko cha ko sai ni ma no no tien tu no bi no ka wa na ta no kin da ni ta wa ne ro ni a de ni gi ni no ni kin da no ni ni wa bi no gi no ma ba man de ki cha mega ne ri ya ka ne no bi no bi ni cha ro no bi ya mo mo ga ni ya ti ker me no la tiene pe ti gi no ba na no do ne pe ne pe na men do ya ni pe ta de ita de go de na no ki ila tan be ken con esa ko ti mo ken de ti ana fo okay mo mara wa fo ya la dero pora ki la boy ya and kamion yang kache mai pa de ni ti la tan ke kan but ange subcontinent mo kan ne pa de piene pa de ti ke limestone gold benetie mene guat la tanya limestone ti ye wa wi na ne mo pol ngoma ti me ka kenyu na wo yo dan mo kan ne hello tembo ko ya ba be po kan ti ka te me kono no ma be ma na ke re ha goma o fo la dero ngai an mare de na te ta mane ka wo ni na be ka ya ko wang dan ti ki document ma be jo long jo ma di ti ki twin me kon na da document ki to ko ko na ke no wa ne ti sa to ko ka document zo karata ke dire ya ka ko ti da ko pe ko ti so okay wo fo meno ma ya ko menendo kadong gitim ni dong pedak nge la ro wa no dana ma gikine wa ko cheto no argument kit mano beru kere ka chenen lo men ngom gno e area ba megi hello tembo fo la dit santana be ka do ko maltoni wo fo la dit maltoni ya meta fo ma la na da ne ma ti radio ya ero lo ma te ko an lo te te ko am no ke ti me ho ma dano ko ni io vado che viene in hotel per io fiscare ma Tonny per la per la mago quano cavanero dano c'è Jackson quando non ti basta errore ti basta tutto gadget e no per entrare anche di io vedo che tratti una cacca kawan wanero de Bashima Serimare dynasty lok ma di lok ye tire di ni o wen ti lo ni ti ko ma wan no per ko yo pe ti per
how much here any actually no ticket gini bagi anu ye wanu ming mada wanu ming bagi anu ye ini actually mereka gini bicara kuma dah tidak mau papat tapi kalau cakap ini mau mati kamu mau wani turun nanti bin wanu kacau ni lokye actually kalau ye kari ni ini orang kita ni juga kari kau kan ini mereka kiri loktu ini ada ni net peti marum kalau mati pada kita ni tu ni mana nak magwa itu ni lepas dia boleh mau pan mana tu ini orang curi telur tu di biru paju kan lokti kai ini mana tu ni harus tera kalau tu nanti wah aku buat ni bah lutera ni bah mana lutera buat cara ibu di dokter ni kom mafia ni mau buat jadi ya lutera mana di mana tambah biru mana cara ni angka bu ya ni tak kau kok ini orang mana ciri kutin tidak kau biru ni kerana Allah dah biar ya tidak kau si ada juga sedang yang dia kali ini memang kecil 1987 mati kita no agama kita kalau kere no meru wanoran no tanah ini umur warga menyuruh kan gimoti ye umur kita sedikit ni kita marani si actually umur yope kalau dia nak cerita tentang kita ulangnya no latin materi itu biru ni ucap mata ulangnya macam technical person ucap dari ketik biru ucap kamera lo kalau kau bukan tu tak kan si orang kita mata kalau ini bertek mata itu ulangnya hanya kalau kita gimana kita ini mereka kore orang cuci kore okay Tapi buat nama Chile, dah taruh di radio kini. Okay, wafoi mereka jual di tomal Tony. Okay, ya menu di tomal Tony. Taste memang cel, kau kita kiki mucuni karma di mana lo komir mau cari soil sample, mucuni. Ti lo kacil ma wan kau dek mucuni utiar kiluak dong ni dah tiga loh. Ni kacil nem pergi di bati area ni no gamte pergi cuni. So damn you nene kichao video but so those are information magi make long mascaring down pian even la bolu opinion wagi pili ni ka pe chulo ni bichar mommy so people got scared dano poda poti ma playing meme no channel pian wa tek ini channel den ka pe chulo ga mena bichar mommy now mege mo tegi ma don ke mo nyin ni bichar nga bi ye gam channel so I think bul tela ma ping ner ko pe ta ma fu pi lo la ro chim duong wa ko gek ngaten ci wa du chen lo tembo Hello. Wafoyo. Wafoyo Dinai. Man Santana. Oh, Campang. Wafoyo mangane. Campang kita lagi kangole. Anga kita lagi kangole. Charles. Oh, Charles. Wafoyo lagi Charles. Wa winki bore. Na ngerti lagi. Wa alga kangole kan jadi gino. Dan Orang tengom, nawa kau wajib jawawi. Me tube. Ayo. What you live Olanya village, many pangira ba, Ilukum sub county. Oh, salah gape. Obunanga be, paha no tie. Yang mana dia? Ayo. Wafoyo la details. La role wako dunge ke kan chim kong dong wa beri but food obi dugu chen bod la role ken nda kya no beru tie chibo bin wa ngamo pol kire pya ngere ko mbere mer pa down tie ma pole de kedong down tika pe wigini pinga wa beru wila nyen wele ding anto ke wini gibota joma dong go kwa yo la bole mego sahara wani gine no dong ti chon eno ke kami down po ngeo beru tie wini gibota mala wa chima chel lutenu kay gwa kitim me go em go kitim me gwa be ber me ki bad no ber ki ngeyo ento pe ramo ter lo mo kan mo pol ba pe balan video wa ko duk chene kan la dita Tony ene la pe na chene ni anga mo mer tiap pilonyo mai tingom bot lo te dere yo mo mon wak dano nyang wa cha ko ke kenya responsibility responsibility me tieto lonya metengom bot lo te dere poro bot lo tela at all levels chaka ki district
kidong ben wa jume central government mon jume Ministry of Energy and Mineral Development but ke neno ke side pa Ministry of Energy and Mineral Development gitim ger gigi kaka mapamero bole mabene ke kwano Global Watch Report manyuru kit magitu ke syndicate ye kunu chiba o be beri perdada chipera mo geno amegini but no maka eni no miro office pa LC5 office pa cow maybe under natural resource officer kidong offices mo at the sub county level mir no go bet kingech eni okay neno kid ma companies de giti ukere ken gitamuni because giti ngar mo ma back gen ke central government ye ki kar way feel so awinyo ni iwaje lok ba la tela chel mo ber ka lok la mo bi muchuni amero wacho clearly kid ma ki pokere lonye metengom and indeed do la dek mena machel lokom corporate social responsibility ni company mo bien ka toto mo lonye metengom ma mekuni gina ngo ma gin be timo me konyo be palwak ma kenyo maybe you po odiat wak mo gono jo ken mero yupo guri jo ken mero ni scholarship ije mo ken ma popol mono ke ber under corporate social responsibility e oni ke negotiating community kero demand gi chikinen kid me agreeing ye mena mario gin ma kelone land surface rights agreement ma community onyo down signing ki company wek gini twer ki company ja kwanyo lonye metengom ma bot gini now company mero chulwa lubu keda ki agreeing kede kidwe onyo mwa ki mwa erma roma winyi chul gi mwa de michane ko beda winyi mero la kone wek chul gi mwa bit chike neno kida job ni tikere o miero dano bet ki wang mabet do tera yero mo chung ki dano tek because kaono office pa won ko bijo kwe oni before ki signing agreement mio neno chili adi malwa beno ono ko jempo chera nyim because entike apano ero ki signing agreement unfortunately signing but football be do wang ke ngo kre negotiating the contract mena madep gen magilo ni royalty ke extractive industry nyo minerals ka enini ilokme lonye metengom minerals royalty biru i percent mi achel and percent oni waje ni gamente ye gwogo lonye metengom i pirpingo pedano matia bino manu dan ma en gamente etitich me gwogo ge chala nywele mege so gamente holds the minerals in trust for the public and chende magamente no ki royalty oni chende mage geru ki guri geru ki odyat ki kero ki yara odyati but ki por percent oni weni gamente kadon ki chako toto lonye metengom kid mage chako yoro mo amanyene this is how it is broken down gamente buno percent PR bero machero borgi from the total net value of the project for that here or for that extraction maki kwanye nini joni charo gito percent pa gamente ki PR bero now pa community gino percent a beach tini yanwe kino percent ngo a bit no land owner tinana we then percent apa Cherbot sub county 10% a parbi Cherbot ngo district so stakeholders are there in angwen ene signing central government no percent PRB machere consolidated fund then percent a parbi Cherbot district percent a pa Cherbot ngo sub county kida bit Cherbot district to make 100% mona again madana mironge ko igeri oti ko no ngumiti nono kichuli now compensation rights main land surface agreement ena ye lugu level mid development matingo mi tini yangwe ena lugu level mid development tingo kagino etika at bat ino ki value mapat land government chief valuing level mapat rates benetie tini yangwe but rates oni peke mi rates depending on kitma ngom entikere because well ngom mamete lugu value ngom mati ngoma oye makuja ngom moy ke mano we lumbe nyembo yampe ke fur welo meto we million 100 million 100 et yorom kan doni pangi ke no butike kono government value wa beranga mo wan be ko jamne wen me tiaro ka deal wa ko mi ye a very small bargain kitika chundana di 100 pi mo gade mo ngi mo wati di no li 100 perwate tinawe so many technical people mo kan be ko nyi dan lo negotiation be ko pati mo ngi mo go be train ka tinawe che eno ga fura be ga mo lok mani ma na bunjira war ngar dago chima chelo wajani dana ma kwano makwiri umi kon gang polingo Kampala polingo gulu polingo kamo kana mauti yeni upi umi kon gang ka chwala kon mete kama enini because ko bedan pa kwano chek aneo get some level of chek to some magnitude but pa kwano chek mabe chalo me chung tela la pirida badana mo kwano chek tie ichawa ni rongen mete
me konyo luak me rom me renegotiating the land surface agreement me konyo ke me rom ke kwara be rom under what justo me negotiating me keloni cultural rights because god me rom chawani kagero kwani graphite ke me kon kitum tineno we manjeni ko ke rom ko be what justo wacha ni penga joma ogore wa yam takati mu jemeni peke ogore manjeni peke war te kwara pa chuli because local cultural rights still within the constitution moro gen mo kenma obitiwie now when ungaya open local document in wageno obitimo we making sure we are translating laboratory kawa translating laboratory we pogo to our capacity at least mirwano tie lo tie na chule we bet kere gwa oti jo material mo no online gino online but jo mo no ken jang ko bi dok wabi peni are level mingo level me kartaj magi printing o maltoni amer wajo ko maltoni ni pego madid matiyo chule mamir pego we loye en lokum tela the leadership vacuum and question in actually needs an urgent attention now and now nilo tela wa beru chini wango cher umeo madong no tela wa gi po mera po de how ngwadi time kay nen ko wa lok me balalo ini ma balalo do ya churi ni lo tela de gwe no gitie ko ga ku to wen mo ko ngi ko balalo do dan cha ko ya ko ngiri wa gi ne do tis mero saving dano e oni poro de mujit lo tela wa te to America rem chun palwa kwa they are playing to the emotions of the people. There is a big problem of leadership and there why we authority pe me amir lo orne lo kom tele america lo ye pe waro me na because pe ma de beti kenyu tinen we ya gago wano I ladit professor Oganton yes ya awuni o achi we umia pachwa we dilu mabe ko office ba mega professor Oganton ke jo le kwa ra cheli de jo ro da chana ge jo cho war ka ke chum do ke chum professor don pe ye ni na o wo and the doctor lo is a professor so pe don ye ni ke jo in la tiana ngom ke la tiana churu mo be wo kon ki jo bene pingo je ni mer ngom e kama dongo kama ngoni the Jolimiro districts pepe no square miles and square miles of land pingo kon project kitem kamu kan majili 1 point professor Gana pingo kon pe ye kitem project kama ma ditili pingo experiment kom dama ko kerwe on yan kon kerwe gana medical schools ko entam le kom dama bet you because project bagameta mapol wa enemy bagameta mi Uganda is the best government make your proposals your policy documents your briefs the national plan national development plan 1 kono 2 kono 3 but implementation one job kawa job no bala chene ba wadi research no bala chene ba ai consultant go bala chene ya government then kawa launching pap countries mu kan Rwanda gini kunde biro kwanyo kuitel implementing geto bala chene gibra ba ngi Uganda ni yobane gijal gi yobo pap ka gutiro yobane gi chako teaching ye chot so Rwanda implementing onyo lo mu ka implementing ka gutiro implementation pap ni mo ga det wan pori Rwanda dongo ba ko chini no ka bu kwanyo ni dak chente ni chere benchmark Rwanda I benchmark I chere dak chente ka kila ngi poyo ni chi miro ba beri kwang maber en kwen chen lokom tela la dir oduon George amer fo la dir oduon la fo madit ni kombeti gena mera wachi ene yeni mapping utimechon mineral resource mapping utimechon 1945 1930 makilone ML license me 1945 keneno karma lokote la berkati me Uganda map ruenyo mineral resource map ma British were Uganda no ruenyo ke state house ma ama otimo ma ke berwacha ni tela dira chel kid gum kan mabera ti waja announcement without chul la dira chel mo ticket gum kan because any konyo pajo la dira chel mo ticket gum kan ya mo ti government machon en digi map en manyuru mineral occurrence ma ki ruenyo don ki kamo ken en tigi copy ni achel chila dit ewoni kan ngaro mo la dit ewoni ma tigi map ma lo ko lo ko mlonye metengom mo ruenyo chon don pege pege nyur pege ye ki ngaro mo non ki state ko chwale wa nyo ku pege wanan do ga na machima kan kingi lo enini aya amos upenyo lokom uberga lokom kwaro amer wajini acholi tiga ruenya dida wega cholo betek acholi mirungeni gurgi wen tikom ke gurgi wen tikom tek warge ke neno kit makak mu ken war dak lor ke acholi chi wilingo acholi mir ke dewe kom ruodigi acholi mir rebuilding mir ke investment mir mi chente mir mi support ikegi
kere mi ali ba chila chen ana ne ni pe ko berutie pen wa ke kam je mi duata an be waji miri juma wa ni gine ni Acholi don futte te ni organize themselves ke chwalo ge mon apa tuj o ber manak o jonki ne kodan ber manak Sudan donyo so ber ba Acholi don pe ko duong ma don pe be ber wa ke chawa me planning menen lokom jemme ke kwa Acholi unjemme ko Acholi amer foyo plan mo ma bele man en tikati en yan yan ko berni there's a strategic plan pa Acholi ma ke mer launching mo amanyen ma la burodi is planning me launching ni Acholi ko bet ki direction gi one tell Acholi ko budget watiri ngo mo mer lobbying ki board government mer wa bet ki planning e ma pero strategic levels mano konyo ben ga government ngi miri paturity ka kwene pe wa bet data la pa yang mangar mo ke Kampala berme AC ne ki office chawa ina Acholi mer diang Acholi mer ko diang Acholi dineno because kere level me parish development model en pega penya Acholi kanu ke penywa ana wajini me ka million atira cheni parish no million me cheni parish to me pok chente only 2 million me PRB we tractors are your parish no betio ge mabe me ka mi chente madan no do lar mo pe dinero so gina chel ma mo zo tem pe no kom ket madan tik jene kwala ke lo metengom amer waji amos ko do di roman ya join good to syndicate ke gele camper mo blanco wen good to syndicate ke jo ministry of energy good no license me export President Museveni himself wajini ngato mo premier exporting raw minerals minerals mati raw mafuriki kwa kitengo peke teka mo ikan wa join ke no license okay ko good define the presidential directive good no license so me exporting 100 tons of graphite ki yorom makombedi as I speak graphite ya ki yorom kain malo tera meru no guber mer mo kidan pegri nen kama genti charia trailer mati ka rom mati ti graphite duong now graphite e woni kay neno value me graphite 1000 tons $80,000 manyor ni kay neno 100 tons ni kay nyayo almost to $800,000 to $1 million to tineno lwak chinte kinen kom madon ti wajani ite balo ite spending almost close to $8 million me chalo but just sample of pelare it does not make sense really ni kiti kwanyo all these samples kinwoni samples kono teacher wo tineno modon ko mo chake we ali mabere ke capturing in that report pa Global Watch kidma mineral mafias jo mati mineral industry ni gitiu ki kuya ping padano me kwalo ko gitiu ki lok mogo chalo ya eni ko mineral mo akikongo ke mapping to another country eni ni man sample tini angwe wote on for testing so gitiu ki lok eni man wax mer bet vigilant lok mer romer ya bwangi aya kidongi mukene ma Charles me paloga berga penyene ni what ngoma kan magengo kwa niang mati paloga ko mbedi foot gi mo mag exciting yepe ma mineral mapping marketing first phase marketing ya Acholi enini komberi no mineral mapping kiterti kara moja penyor gi mai kan paloga but bene amer choko chunya Acholi ni tie je muken ma muni mago berti exploration nyoga menda mago berti exploration ki company mo kanani magino rpg nyoro in the mineral okanes map chiamer wotini kidma bere waje kidma la dira chero waje lokom i la kwanya la dit no rom me la kwanya ni mere min wana machimi wa konen kidme coupe wa konen kidme konyo gang makwa ko jame makenyini ni tije mu ken pege nyuru but in teki mo gi moy area mamegi ani ko beri chawane la werodi me Acholi ro nende vira chana o kero an chalo minister designate maloyo lokom natural resources and minerals ma antie in lokom environment gi so gimo ken menen penye in that area ani chawana building a team ma atiki petroleum engineers atiki geopetroleum engineers atiki geologists in my team atiki environmental engineers atiki lotien mo kwano at every level ma including a job patricia atina Acholi ma tika doro la lok memo account begelo in Scandinavia she's the principal engineer nya Acholi ba ma wa lobby ma ke berga lok ni kirado mo ke no Acholi merke ket en beri ibod me either petroleum authority you know lamento kwaro but dan ma te doro lok mo in South Africa and in Scandinavia chi kombeti alego ni lotia Acholi ma kwan matik ngej o bete o yupe dul lawyers mer bet ke dul gi lo pirida bet ke dul gi makape ko tiye Acholi utuj o kate ye to ber ni mer ko dako uri fi total te ka do tiki ngej me kwan ma tiki ngej film moni ko nyugan ani ang beni jokene pride themselves against seniors peke mer koñ I am encouraging ke buru mutien mutiko kwan makwe lotia Acholi ma react duong maraj ana ber surprise mo bero ki meeting ki petroleum authority ano ani ate lokino lotia Acholi dare magiti tijinda petroleum authority chi nyuti ni dana wa makwere mo kwano tie eto gidek bir ka nyute
giluoro achul dong luor banyuta wa Kampala ke jero achul pe yelo ko le pengo iti nyangwe we district kan yinyo achul dong temini lo le mono kono we le Luganda gamba chi kono gwe Lugambo le ni Lugambo ay ko le ni jaje ni ay ko mon pe le wa chuli so achuli tika ruwen because wa okay te gurwa iteke wa che do ko kong de ko ruori wa che do ko kong wore ko bludir ma megwa so mo ya tamne lo mana mutiero ke ma megwa pangyo ka dakla pen modo mapagamo ya la pen wagamo pol watiro wen kor ko la ro ma per te geno bido ne percentage kidma koni bi wat kere donc la pen ko tini argument ni wini mai kere chin kilwak no romme kiromo reversing kere don food biga ko mer wa kar enutum agreements my can one falling under contract law tem kwa mana na ingeo ke timi credit area money ke kwa mana so ana kwa ga jugi cha pa na cho kwa ke mere cha kwa chi eone under contract law there are two grounds mawaramongo reversing ke again in moti me yorome mena machel actually three grounds mena machel ene gen mate timini tika poro I customary tena shibingo mawanti keriya chuli kanye manyoni ruori no mero ke consulting in chala a key stakeholder road justo peke loin road mechwa peke loin road la ruori ma chuli peke nyange gembe peke ngomari time so that is one ground and we have a company ni ngwa waji gini uri tim gin maraj ichawa ni company mero bil ka lokki ruori ma chuli makwa lokko lo nyamete ngom me romme ma kago biro that is one avenue meri negotiating the contract na mario luak pengeo company wanyan ini luak new company machwane landlord ma gene tenan ma kimini gi contract me kwanyo lan mete ngome machone pe manyen ni udoyi medong ki Kampala ukiguti ko ki Kampala tidu biro me chawati kan ma wan pongyo ge luak ma rom pengeo ge so manyuri in contract law that can also be a point of renegotiation then mina made any the point of ni ki manipulating do andanawa there was undervaluation ke keroval mala ping total mapekwa ka wall value of graphite Tonny ini beri yoram e kupenyo nyakotam ka che kilute der ma yoram gen wine gi penyo tam ga ikar ma che negotiation nyo kato chin contract ani kay neno kid marketing ke contract ingeo tie lutela mo chalo lutela mo men association makunoni jomu kene gitawani gisaini very good jo ken rima jo ken peko ma fu million acheli kogi so te ko eni abo ni million acheli ngi mo der tamani ti non wax cente fo ti nyangwe and surprisingly wala kin jang mo ken ti temani acheli legi wajini gini gena be ti nyangwe magi wajini mo jo ken tamani gino wadi lo gone wati balo development gi but gino wadi lo gone ma metu no ma be lo ma no kumbeti ni because ki bolu ki kwale ti nyangwe en gino wadi lo gone no so sentiment men ti kamano monyorni community wani benelak gen magloni civic awareness mamer ke fongi community ngeti nyangwe gap tie mer community ngeti gap en numero dan numero feeling tie meno falling under national resource district numero bet mangap man numero national resource officer me district tiare kere beti no LC5 kere beti technical ala political leaders per but en numero bet kanek shuani through is this natural resource office ni o coupe kikao and the Ministry of Energy where because there's a budget the Ministry of Energy for communication and rather ke communication officer me Ministry of Energy mo chawo di yugeni ni tini yangwe makombere be wari lo mo de lo gani me po lo media wajini walok don kwana walok don kwana kapo mer walok umon pingu kenu cha Ministry of Energy mamer no bil ka gur ko muka lok de lo ko ne ke ne no kid level mi secrecy mati mineral deals kereba chu la pentini kidma ko be donga manager ko katia tie me katiki loni mapat pat mati ko mbere ni ibiro ni tele kilar mapat pa mbere katimi ya chirilo ko mwami bi o ya gikene dom kidma ko be manager to kati open yo ke kan wono gena ko man kan no go man ibiro ni lokko mapabu ya gikene lokko liej bi yirdam ya gikene lokko jongu ya gikene kidma nan gada amiro wajini takenen kama mirror exploration tie there's always what we call mineral cas unyo mineral resource cas unyo ngum maraj mabiro ke gimon iti ne we ma kere wa South Sudan ba America lwanyi mo because of it lokamo ero cha we no salva kidi de legen kriak ma cha ina we lokalo ni metengom chi megwa enini genu wa wati lok matek pin wana example example en ya ma choga di danger be kar mo ja ma kinero dano
dano to ay kara moja dano mapol tinana we dano to ay kara moja tie ma it is very painful kaya ne ngomo timi kara moja ni chete wa damo ni merwa lingo wa damo ni merwa for very kama chi day one because kaya ne ngomo timi ba kaya do kit kum kanya ne de kara de ni politi ay kara moja not you goal le be declare again tebe but get here to buy a gold market you know gold me Uganda doing for that no picture reflecting in the national in the GDP in the country you need to take kwa bana me body be po me de kwa leo don't get kwa leo company as I speak because kiti teach me check ni what they taking samples out you don't take 100,000 kilograms as sample because 100 tons is equivalent to 100,000 kilograms pelare tinana we malwa kwa tangiyo ndu tela wa bepete ya kuangaye chi syndicate market to in this mineral industry dan meronge yeah gelo wadi logone wengi na mendanonge kwa including in our report maingi kerwa level ng gam license amero penyu ko kitu mkan company multi mining license ma part ki maybe go because go is part of mining kinana way awunyu umera chel mo maro wachini te for kenyu no go so god is part of the mining license because anana the new mineral law capturing local artisanal miners ben kinana way ma amero wa to clearly ni dano mutoy kara moja kenyu local minerals duong kwa lo gold mineral para kara moja petuwi petia loke ni kenyu gena de time en kat ras ni beken eto gold magite kwa lege kenyu minerals mukena magite kwa ne kenyu duong so peke de yeni kenyu bet ki kuj because ka kuj tie kwa njeme dugu tek no down to settle down yengo matio tini yangwe so they're creating that kind of tension ewe rome nero kiberka creating man konyo jong yang ni ujong bere owe center me rom bere dime mo impogo Uganda ujong bere ya kwa center dan bere vuru school sir IDP camp karmet IDP camp it is very painful ma it is just because of the minerals mano tere wale magede glo ye gidi mena ye pingo gidi war lo ye inge on chao kene ka don pege lo cha ngabo lo dan do yi actually mo do yi ni ga to wen dan bo to wen tinyangwe dan ma mer lo tie ande le ga mele ga ni kai ngeo ni tiki gimo mara mo konye kachuli kati diare mi konye kachuli peta amna tunda ubichuli kichuli mo pa okay bafo la ngode wa medana biki kan chire mo du wa tuwe pepe ni matini wala ko mapo to la ngoyo ten la kane furi wa dom kila gamma pol I think po buter kar madwong to bed ma pe kar dek no wa be ke pe tin no be one come big make the district local government no be one come big na gago district and to tichibu ma yo pinin matini no me be be ke la dita lana visa la dita mutu and doctor ka chamo ma takara ento any food wa chamo me po ni lonyo ti ka be na pat pat duchi ya chiro ka district bicho ma nyoto po buter kar ma lach wa be ke ko ma bicho no wen do gam la pen ka chira chel no ma gen gutu na mi no ngek badwak kama ngom ko beri ni lang ni ngom ti yeri wa ko won ki badge warga di manon gen no ma ko lo kom en piene gen nyar po berata gen nyar berki ni dul en o gutu gen man wak o be mano gutere wa ka yikerti mano ri la binaga pien ken mota benefit ti madwarida Charles scholarship to Kenya yupo manchalo shesho corporate responsibility madwarida munyi kache pay bere organize pien gina chen mo mere tumini mero wabido organize machalo achuru wehe opportunity po karwa hello tembo hello man Eric kianga gora I think I'm here if what wouldn't mind the so down the opinion I feel like in the quarter when I thought is that the time you know can carry the quarter okay mapad ki latanya okay ayela profile okay mi pede kitika mi ni mapad kite god latanya kwena dak mukana ya mena bone wa bijolo neno mo pa la dita fele voya mena welcome me pede para embene bi gam ne pen ya yo mi ko be do mer ko cha yo ka taj na megi pen pen no bu chuwar ko mu hello tembo ofoya mama telegram man chas go okay chas pedi tanga for chas ya foya me wa ko me kare ke lo ma ke de no da ngene yen ma sal gen nagi tigi ngi na ko la wa ne ko ki wa ma bi ko kana ko ma yone gulin mo ko de ana no ki ya me la bo area mo yitu ko ba ka ne ki ka mo ma no ki tuju tangi ya ni ngi tuju ma pi be do tuju wa ma be ko ki wa
when you are we or up the chicken. So then let me never get my candle or yanking. Nene to ko keep a town council. You two the Bible. La Bango, okay, me you Paruga. My name area, my phone, my put give them a kid and it's here, and I'm not doing it. I'm not more familiar with that. We're known as taking my bag. I'm not really and then I like what black. You know, better I'm a kind of gem. I don't know, when you don't get no, you didn't get them checked by looking at a job. I don't want black. I don't take Okay, one for my day. Okay, we may chance keep it return possible for chance. Now video, what you need down a beach. I want to know every chance and never don't go down there. Hello, Tembo. Hello. What for you? Jantana. Yes. Man Chalma doing some chance keep them ready. The video can you have in the machine and tell all the way to the machine. I hear a pet chance now. What do you mean now, Jim? Okay, chance keep them ready. I will for you. Okay, Eric Chance. Hello, Tembo. Hello. What for you? Not to let you do that. What for you? And I'm not telling you a bit. I'm going to mark now, but I'm now. You know, let me know on a walk to area. So, there may be a friend over there, like you work to and pipe cargo. Okay, you're up. Yeah, we compensation you got agri around the city Jumano line Karki area Mamegi. Hello, Tembo. Yeah. I'm not here to get one. Okay, Mangani. Then area Mama and Kabaya very kita mesti boleh kena kita awalnya ni pulbe pin kuya masjid macam itu kita foto guru dia rasa awalnya kita situ ada cakap gue lalu tu ini tu orang cakap gue cakap tu pi hello Tembo. Yes, orang dah foil. Orang hanya kita ni kan. Ini kan. Okay, kita ya berak gua ajin kita apa? Apa Tonny? Acholi engineer. Malo magay mada. Entra mera waj bore Tonny ni. Gini yo bore one I think. Makin tekan chief president ano wajini ni kapelo temo me area ini ukir ko kwano. Petroleum chalo iyo teme. Tengo tu biti ye. Ini tipikamente. Mami raya yu biru waj bot dano ne ni unu tiki jembe ni area u. Mau ya ini sire kwano ne ini du ikin gang kan. Kai du ikin gang kan de wai bolu du. Supporting gamente. Kitik pagamente. Na mo kwano mege sire area ne. Man gamente tenyo ne lok ini. Kitian lok mamani. Tungku berkira lok na nyana. Ma ere dong to bini yeni. Kurma ka man wani itu dan lok ti mater kama mo si ngariak gi kuja. Ubiti me ikiku. Ini Uganda kan. Mo bi maraja doda. Dong way forward. Ere imachalo Tonny ki group muni. Mau kwano gini. Ani lo ka do bi ngai wo wani imo mera Tonny. Jula tena. Umere ini chung kita mad kingan kan. Na nere wa ni document money fika kamoni. Umyoda bukai. Document ti do muti igamente. Cuma kita straight to that department. This year ini mule do ping. Ke do ping dini yen jeni. Itit gina wa ini mer gina ni borgi. Pe kuya lo ka yiti yeti ready. Umere tu da kuto ke meti pijata. Ken kap meti ada ini to ye. Ini kuato ken ko ini yen gini. Lo ke lo parwara jana ge magi support ini. Ajana peti ka jir ke rola kombe. Lo mel rori maduna ta. Mi rungeli lo ye ko wen mau ko ti chu pi achuli ni. Ti achuli. Fo ka che ini biti ti jeni ni. Mapiye.
cái như cái đủ mà là quý quay thì ngoan chung cái này thì này tôi như mình như này to thì lục ấy đó mình quét bớt dùng một cái này nhung cái bớt dùng mà đau nó thì kiếm ba chục cái nhỉ nên ngỡ mà quay mấy cái món này tiêu quay là quay thì cái món này quý giờ tiền bé check cái đi bé check cái nào mà cái lúc cái chỗ này vậy tu chơi như cái bé bé lấy cho cái gì này cái em bé bé cái gì mà chết aku ngom na rom cha này em cả mía ngoan cô nó ai đại địa you know that a para bi rom ku ya magi tiki em cả pier bi ngom marke này chết cái này này coi như joni vậy chết nó mới chết chôm iporo mới chôm pe cái nhỏ đi ni mu chết nó mà mu quan nhìn ki por pe a fu vậy ye ku ja mau bi lok matte araga ki achulu mir be mawang ge ti tulo da to mironen ki di huli ki ngomini ki hunya tataro ara po won wa fo na de ki loke wa fo na ke ni te kedeng ki na chi radio apo ya mel weng mo chakero kachel watwero lubar pa chirwani riba yeteo kumino na radio nenchan dong wa vitero ko geko wa gamuchin kuna fo ngar che mo go chin tamu mo